Te koutou ka hori ko te ngārahu ārohe ōmua o te whanganui ātara ko Pieri Munro ka rāhiritia anō ki te tūranga tumu whakarai tuarua o Te Ope Pirihimana hei whakahaeringa take a iwi, take a hapori hoki. He tūranga I whakakiinga e wali haumaha Pirihimana matua e ritaia mai ana. Whakanui a mātou ki te taumoa ki hau o Pirihimana. Te hokinga mai mō Pieri Munro ki te tini o ngā mahi tōpani ki te rohe o Pōneke. E pai tēnā mo te tangata, me kāre he wero, kāre uaha, ia hei tōna take. If it's too hot in the kitchen, puta ki waho. He te koutou kua pahure mai te wehenga atu I nāia nei kua hoki mai ia hei whakaki I ngā hū o wali haumaha Pirihimana matua, he tā kohanga mo ngā iwi me ngā hapori. I roto I ngā tau, he maha ngā wero I tau mai ki mua I o raua arwaro I waina I te ture, te kāwana, me te iwi Māori. Mai era āhuatanga, kua puta he māramatanga. Te hiko I taku tai moana, nā urutomo ki tūhoi. 2007 was a very tough year for police. Operation 8 that was conducted there, and you know, the importance of having to rebuild that relationship with Tūhoi from 2007 through to an apology in 2014. Me te poro te hiko Fiore, ki wahua ke I Pāremata. Ko tōranga tira. Ko koutou ta mana whenua I konei. Me he mea ka tai ki te tāone nunuira, ko te atia wa tēnā. E hara nā te Pirihimana no iho. Kia whakatikai, kia whakarita I tēnā kaupapa I te rātai. Engari, mā ngā iwe e noho tahi ana. Ka ue whakaparu hia whakararu mai tēnei whenua. I tēnei wa ka rāhui mātau ki tēnā tō mātou nei whenua. I nā hea hana tauira. Me he hana koutou kia noho kia kaihoi, ke rukungi I tēnei, anei rā ngā tikanga, anei rā ngā kawa. Me he mea kāre koutou hihi ana tēnā, puta ki waho. Raua, kua neke atu I te ono te kaumāri matau e mahi ana I roto I te mahi Pirihimana. I nā enei kua huri te kei o te waka mō tētahi ki te hikoe anō I te hikoe a te ture, ko tētahi kua huri te kei o te waka ki te wākainga. He's done a great bunch of connections and a great heart for the work. Incredibly big shoes to fill, and so he and Pieri will now go through a process of handing over the coming weeks. And then, of course, we will farewell Wally. He has been absolutely outstanding. Tini Molyneux, Te o Marama.